Intayo man denggen dagiti sa Balipay report dagiti bumarbara adamdamag ditoy pagilian tayo. Manipod kani Idol Bernard Ver, ayun, reward money bukbuklen iti LGU dingra sa para ti pan nakadiliw ti suspect ti panang papatay ti maysa a babae. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Bukbuklen iti LGU dingra iti agundaway iti reward money. No, sa dinukat may panggay pa lang iti kapapatay. May isang babae nga taga-barangay Lumbad iti Lingras sa Ilocos Norte. Kat naman pa kasakit takel iti kalikagom dagiti masiknahan. Nang nagrunang launay kini Mayor Jumel Sagid iti pailain kadati na nakamat nga pasamak nga nakamames iti Lingras. Madama kay ng apo iti investigasyon iti pulisya. Iso yuray tayo labasit apo iti pagdurduraasan na deti nga kaso nga nakamamas. Dan sa tay balak pa ni former LNP President and sika ako bukal Jopre Sagi ma'am nga mangted ti reward. Yes apo, actually pagsasaritaan mi nga mangted kami iti reward tapno mapalisto iti pag saada na deti nga krimen. And at the same time, ma'am, kasaagnayon kayo sa pati CCTV along digiti boundaries of Pinas. Actually ako when naka-adaliti planon nga ag-expand digito yung CCTV tayo. So hopefully kadeto yung tawag kung DJ nga expansion na dito yung CCTV tayo. Although kung na yung mga 1.5 na investigation, yung posible nga adamatan dagiti na ibagbaka na kayo ti Chief of Police although ang pay magaling nga i-review ada dagiti kasyayan ako mayora. At the moment ako one mo idamag kay tulatan ako kani dito authorities tayo ti na-update ka dito kaso. Alaman tayo mensahe mga road mayor ang nangruna tamadandanagan man digiti kakailan iti Dingras and iti abroad nga nakatutok ti Ilio. Makipagladingit kami umuna ti amin makipagladingit kami iti pamilya ko ni Jacqueline iti detoy narigat na oras para kanyada. Our hearts go out to them as they grieve on this tragic loss. Kaya the LGU stands firm with the family and we are committed and working hard tapno apo with the help of our law enforcement ket itultuloy niya po to ensure that the truth and will come out and accountability will be served. Madama pa lang ako. Pasal tibay salita ni Mayor Jumal Sagid iti pa lang dati na pasama kan nakamames iti barangay Lumbad iti Dingras sa Ilocos Norte iti pa nakapapatay kini Jacqueline Cabudol. Damag manipod iti Dingras para iti IFM News Idol Bernard Fair tatak RMN.